The US has launched a new strike against the Houthis in Yemen. A U.S. airstrike has targeted an oil port in Yemen held by its Houthi rebels. 170 are injured after U.S. strikes targeted an oil port in Yemen. Iran klop Yemen rama Houthi helho chu US sipaiten thakat ayarei anno beito a longchol munle tuyal theithlit fim na te sipai hmunpui le leihnoi tombuk te amatiama anti chiata wangin ral thuam le thil sang sang manga puitu Iran chuan Houthi laka hian achan na sahle to ani bom le in dau thlona manga ni tin deu tho be an ni a tuna phei chuan US in Houthi thunun longchol munle longchol na kho pui ba ka thlona tum hun te po a beita hial mai US chuan a theina a hanlan tir ta tak taka Yemen hel Houthi rualte chuan trama sarkar malakna an thi pui zai zai ani berto engwangin nge US chuan thapui tho mewa Houthi thlona tum hunte hun poimo tak tak le Yemen khopuya anin khuarna thenga a beitak chiam karkalta April salai hol khan thlona atanga bom thlakin Houthi thunun na nuaya om Yemen rama longchol hun ras isa anlo be chetoa darkar somsari pani liamta chunga US sipai chen na tekha an chen na san ber tum ni in he Buaina hian mel danglam aput pha don ta ani Houthi hruai tu poimo tak tak an tilum nual to a leihnoi tombuk te phin darin raw thuam ka chuana le raw thuam che khom na te nen lam an be chanual to ani kha tuna phei chuan atum khanna tan Houthi thlona hmunpui an be ta hialani Iran thlop Houthi heltan chuan ZawlaiDi biala tuyal theithon chuana longchol hun ras isa hial bei ani ta hi Iran opna top hun tur bulim tanna ani US in Yemen longchol hun achut chiat khan indau thlona te phurtu American indau long lian chu Houthi hovin atop nam tal ti ni om hrimin an bei ve a chu tak chu an ti sual ani ta hlau jok si US long sipai tele an ro hluzet USS Carl Vinson le USS Harry S. Truman taka beilo se chuan khati china khan indona kha atop mai tur hi ania le ma se Houthi ho chen na chuan tamangeng achun tatlata Houthi ho laka tama be pui thang na chuan avor top athlengta emoti turin thapui an chhuata We've been very tough and very successful militarily. We've really damaged them badly. These were people shooting down ships and other things, by the way. Houthi ho hi an laka kan khau hle a kan sipai te po an hlotling hle nasa takin kan ti chachiang ani ale lama chuan anni ho hi ania longle thil dang taka pil thin chu ras isa longchol hun bei ani khan borua ka meal ain vor chau lup lupa tuyal thei phurtu truck te po akang chevek ani kha te beina awang hian Houthi ho chuan an siat len tha der thei to don ani Houthi sipai tele an commander engemaw zat ti hluman ni a Iran ne na anin thunzom na le an sum huna hnar pui ber po atop pha hial US in bom manga be pui athak achina Houthi thunun tuyal thei hmunpui be ani voi khanna ani US in bom manga be pui athak achina Houthi thunun tuyal thei hmunpui be ani voi khanna ani khatia be a han ni ta ka khan Houthi ho chu phuba langai turin anin tiam nom le a Hari Truman Iran khop Houthi hel ho hian Middle East in chop US in do thlona phurtu long lian pani te an be ni in anin chal tayn musayyaratayn USS Carl Vinson hi Middle East thonlu arberani US sipai ta chuan hel ho be na hi chang le tin Yemen rama an ho tulian tele an hun ma te nen lam an chut siat sakta ani zirtop ni April ni som pariat sani le som ni panga khan Yemen rama in khwar Houthi ho chuan tui puisen Red Sea in khwar USS Harry S. Truman le USS Carl Vinson te an beiti an puanga
USS Harry Truman zok hi Red Sea marlama inkhwar ani Houthi sipai thupuang tu thu soi telegrama tarlan dan chuan Vinson hi Arabian tuipuya aron tleng lu hnuwa an bei tum khatna ania والاستهداف الأول للحاملة فينسون منذ وصولها إلى البحر العربي longa chiat thu report alani lo Truman long lian an bei po khan a chiat pha lo bok Houthi ho hian friends long sipai te po an bituma he friends long sipai te hian Houthi thlona nen anin bei ni in an tar lang friends long lian frigate European multimission FREMM anti mai hi tuinoi long puitu tura duana ni a ma se tuipuya mel malong nena indote wansang atanga beina le khomwala mel ma te thleng po a bei thei tura duana ni he friends indo long hian Houthi ho beina drone chu paiset sota long inven na silai puiber somsari paruk zeta hol OTO malara mangin alokapla heng indo long hi Aquitaine class frigate anti a long inven na silai somsari paru OTO malara manga tuipui sena Houthi drone an kapla lai video hi mutura om hei hian thilpoi mo tak a pholang tunlai thiam na changkang berber manga siam indo long te hian thilte thamte te le drone te takte te manga beitu te po an lo kapla zel thei ti hi heng indo long changkang te hian Iran siam ral thuam te chu sum tam tak senga abik taka siam ral thuam tel lo po in anti chathei ti po atilang chiang hle French Defense Minister Sebastian Lecornu chuan French indo long chuan an mani beitura Yemen atanga ron thlo tir drone chu plotling takin an kapla ti apuang khatiang taka Houthi inluling khan Trump chu thlona manga nazo ka chaturin anor lui kanti thei ome April ni som pakwa khan US Air Force chuan thatharin anan beita a US thlona som pathum zetin thlona tumhun le tuipui sen kama hodeida khopuya longchol mun an bei ni in media lam boipui tu Houthi office chuan apuang zar he office yan Yemen khopui sana po an bei ni in atarla Middle East vela US sipai ta chen na thunun tu Central Command point Yemen rama Houthi ho na taka an bei thu an puang zar ve bok kumsani le somni pathum kumchan venulam atang khan Yemen rama in khwar Iran throp Houthi hel ho chuan missile le drone te mangin tuipui sen le Gulf of Eden vela sumdong long le US long sipai te an bei fowa chu chuan tuna an din huna hian a hruai thleng ta ani US khon Middle East vela tuyal thei phurtu ten bei an tok fauti a hriat awangin akha tokin tuipui sen le insum don ton na tuipui poimo dang te po alo hut kwal zau photo thin Operation Arnes Wheel mingin sangkhat zakwa somriat pasari atanga sangkhat zakwa somriat pariat chung khan Red Sea Gulf of Eden le Persian Gulf te vilan nia kumsa khat zakwa somkwa pakhat po khan Operation Desert Storm puan ani le a kumsa ni le sompali atanga tun thleng hian Operation Inherent Resolve chu kalpui chun zom ani ta zelani kumsa ni le som dei to khan Iran ramin nuclear bomb siamatum ti hriat chu ani awangin United Nations United States le European Union te chuan Iran an hrek ta a chu hrek na awang chuan Iran sumpai din mun chu a chena sata em maya an ram sum de chuan a poimo tak US dollar billion zaman vel zetin an tuar taklok plop mayani Iran chuan chutiang khopana sa a hrek ani chung chuan a nuclear program ala bansan nai du lawa wangin voitam anin dor le hnuin kumsani le sompanga khan UN Security Council permanent member ram US China France Russia le UK te baka Germany ram te chuan Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA mangin nuclear ral thuam siam lo turin Iran chu inrem na sa ui an tan puya anin rem na angin heng ram ro pui te po hian Iran an hreng na chu an thla dul hloma Iran point International Atomic Energy Agency IAEA vilna hnuaya a himzong chawa man thei turin
nuclear thlit fim na akal pui ta ani Iran nuclear thlit fim na chu IAEA vilna hnuaya kum engemaw zat kalpui to ma se Iran chuan nuclear boma siam mai thei khopin arukin nuclear athlefim ni in hriat ani le ta a baka kumsom panga hnuwa toble mai tur inrem siam na chuan Iran chu akhwa khil hlei thei lawa anin rem siam na abo charei rui ti te hmu chua ani le tak zela wangin Trump chuan a sarkar masak lai kumsang ni le som pariat khan ain hnu do san ta ani ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom baka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzoka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia chutia ai hnu do rual chuan Trump chuan Iran chu na zokin a hek zui le ta a Iran point khovela ramro puiber hai ta dai chu IAEA vilna CCTV te chu sutin tu thli thlai lovin ma ala zui ve ta hang zap boka khrek na te point Iran malang na ati thuan op hlei thei tak lawa chuan nuclear bomb siam nge idu indo ti in Trump chuan tuna hian awole ta cher mai ani Iran chuan adin le puizui reng thin Houthi ho chu US indo long te bei turin thu a pe emoti mai turin Houthi ho chuan Red Sea vela US sipai te chu an ral sai ta fo maya in ven na tun lai berber ne na thuam US long om na le a che vela piang Houthi hovin an khazel thei ta mai chu US alung oilo na sa hle ani Iran ramin an thuru poimo tam tak Houthi hel ho an rol ruk fo thin ti ngai dan US ina nei nget ta thuaya Houthi ho chu US sipai te bei lo turin an thil chan chi a omzia ero anei lem hlei lawa kumin Mars ni som pasari khan Houthi chu wawkhan na khawzet nen US sipai te bei to lo turin a hril le ta a Iran rampo avul len Houthi ho thunun turin a hril boka tuna china chuan Houthi hovin min beina apiang chu Iran rau thuam le rem tina thlap zela beina angin kan ngai to ang ti in Trump chuan a wawkhana Iran chu amo phurtu le aso khok tuar tu turani anga aso khok po na takani ang atimi ani in New York Times chuan atar lang Trump chuan do kan kila soifel pui thei in be sein Iran chu in bia puya asom ta a Iran chuan alo beng khon thadu waklo chu vele Trump chuan Red Sea indo long lian ahung seu sewa Indian Ocean a thlerkar pakhat British omna hnuayami Diego Garcia thlerkara po abomar chuan tolol athon lut ta teu mai ani US chuan tolol le khovelin atluka tha alasian theimialo B2 Spirit hi thlona lian le tholzet radar man theilowa siam ni in nuclear bomb telin bomb chi sang rit pui phurteu theiani borua ka mel sang ruk zeta thui athlok theya van sanga atholaya tuyal thei thun thei ani bok bomb chhuaktu tura duan ti taka borua ka mel ma beina ma chon tura duan ani te chiam lo chu wangin indo thlona ten an ven le akong tur an lo sial kuang masak angai thin chu tiang chia chu tun tuma Yemen rama Houthi ho hmunpui mo an beidan po hi ani reng ani US indo thlona te chuan Houthi in van sanga beina alo bitum theina tur an missile hmunpui te an phin dar masazeta chu minuin B2 bomber hian nuclear bomb tluk don a thokna bomb zet athak zui ta dup mai ani Indian Ocean a British thlerkara B2 bomber ain khwar chan hi khomwal thlo khu mi alawa Iran Yemen le Red Sea kam tuak ramte a be thei don wangani rin lo lam deya bu an khwara wang hian Iran thopa helthut thei Qatar le Bahrain ram chungzona atho angai dom lo wang ani telbop leichoril thuk tak khenga leya vek hnuwa puak chau tu bomdang dai zz po US khwan asiam hlotling chau to a Iran hi B2 bomber manga be ani chuan le noi thuk taka athuruk a nuclear hmunpui te meu po
an bom dar vek thei don ti te hi hriat tel mai mai atana tha US chuan Iran ramin a nuclear thlit fim na te a chol sam hlen thei nan engkim ti chaturin a phuta Israel po in US ending na hnuaya engkim ti chiat vek ani lo chuan Iran chuan a nuclear program a thar thole thuain a ring chu wangin US tel lo poin Iran nuclear hmunpui te beih hi a chakin a chak zek zeka Donald Trump Joe Biden ang boka alo khapa wangin an la che chuak lo mai chau zawk ni in Washington Post chuan atar lang Iran chuan Israel nuclear raw thuam ti chian masak vek phota khrek na awanga an ram hnu fual na zong tundin thar le vek an tiam thei chuan US du dan anga an nuclear hmunpui te ti chiat vek po athuphung chuan arem ti Oman ram palai na hnuaya an khopui muscata April tha in rin ni voi ni na tarik ni som pathum khan in bia tho khat na chu nuam taka nei ani a in rin ni voi thum na April ni som ni khan in biak tum ni na po darkar li chung zet rom khopuya nei ani le to boka Iran ram thu nei tu luber ayatollah Ali Khamenei chuan in biak na chu film khur tak le nuam taka nei ani tia soini omin NBC News chuan antar lang Khamenei vek hian Iran sipai general rwalta khomin Yemen rama Houthi hovin US sipai te bei an tok tan der to ti a riat vele Iran ram po in bei atok thut theya lo in veng satlia ngot lova beilen ngal zat thei tura in ral ring sa vek turin April thalai hol vel khan thu alo pedai to Iran ram in nuclear fifin na akal pui dan chu atira zazela pathum point paruk chawin athlifima chu low enriched uranium LEU antia kol phetha siam chuana na man tur to kani US in anin rem siam na thuthlung a chua san nu atang khan zazela somruk zeta sangin an thlifim zui ta a uranium zazela somkwa zeta sanga thlitfim ani chuan chu nuclear bomb siam na na man thei ani chu mi omzia chu Iran khuan nuclear siam na tur khopa sangin uranium ala thlifim lo na a langsar taka IR6 le IR8 manga zazela somruk zeta sanga rei tak chung alo thlitfim pluk to awangin adu phot chuan rei lo te chungin nuclear raw thuam asiam chuak zoi thei der to don tina ani plutonium po nuclear bomb siam na atana man thei ani a Iran rama arak reactor khu plutonium khitfim theina tura duan ni ma se JCPOA awang khan plutonium khitfim theilo tura ti dang lamani a US imhnu do hnu khan an toy hnum thar le ani chuan Iran khuan uranium le plutonium mangin nuclear asiam thei dina thukan yang kumsang ni le son panga khan JCPOA awangin Iran ramin thani thum chung leka nuclear bomb asiam chuak thei tur kha kum khat chunga nuclear bomb pakhat siam chuak thei tok tur khopin abeng niama ma se zazela somruk zeta sanga an thlitfim le tang hnu hi chuan Iran khuan adu phat chuan haptam hi khat chung lekin nuclear bomb asiam chuak teu thei to don tina ni chu US le Israel chuan Iran nuclear hmunpui te tiral vek an ngiata Iran po in Israel nuclear ti chiat vek le phek na awanga an ram hnu fual na thaibo a phut ve boka Iran ramin nuclear thitfim na akal pui chu khovel pum fiat athalam zong chawa man tura kalpui an ni awanga bansal an tum lo bu thu an soi cham chi boka chu wangin US le Iran in biak zui zel dan tur hi khovelin angai chang thuap ti lo rual ani lo achan chu thil thleng theilo ve tura ngai mangin anin dora Iran ain nu hiam lova US in atum dan athak box si lo ani chuan Middle East khuan indona na satak achuak theireng to tlatani tunkar toblama khian US le Iran ramte chuan nuclear chungchanga hian India trum thum na tur nei le anrela India lama sa pani te awang khan purviau angin langma se Houthi hovin US longan bei awang le Israel rampo anla bei chunzom zel awangin Middle East boruak khu atang zuala an boruak chetak chem alturin US la in Yemen rama Houthi ho hmunpui te a bei heng nei boxi nen
ai ko top tana tang Iran hian US thinrim na berbu aton bumayang em tipo soilok theni talo engwangin nge Iran ramin nuclear anayang ti hi khovelina hlau thon em ti chungchang hian amor i han ti teang Iran khuan Middle East ram tina te khuan helchi sang dinin sumle ral thuamin athuama khovel pum huap po in Iran ram khu missile le drone nei tam ber ram te zinga tel phangat ania chutiang taka adin hun san na chu ache koi helho khuan azar anzo zela andin hun atanga anti theimia lo thengin helho chuan ma an la thei ta zel mai boxi ne Iran kutzala nuclear ral thua ma oma du thala asiam chwa zoi thei boxi chuan ramzim te chawa insorbing Hamas le Houthi helho kuta tepo atheng theya ramzau zo ka inzar phar thei khopa hel chakle thilti thei te kut akhen lo na cham tur a omia lo ti na truk ani